близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Бог есть светло, и нема им ніякої темри. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Коли ходим у світлі, тады маем єдність поміж собою. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Кров Ісуса, Сина Його, очищає нас від усілякого греху. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Коли кажем, что не маем грехов, самих себе ошуковаем. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. О Єзу наш любий, ти криниця ласк, ти світа освітляєш, ніби сонце бляск. Твоє серце, Єзу, раной зяє мне, за муку, за сум Твой, дякуєм Тобі. Твоє серце, Єзу, раной зяє мне, за муку, за сум Твой, дякуєм Тобі. Зійшов на землю Ти, Єзу, уночі, каб темру і холод душ перемогчи, каб дать світу згоду, братнюю любов, каб кожний пробачив ворогу нанов, каб дать світу згоду, братнюю любов, каб кожний пробачив ворогу нанов. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого.
Amen. Pana z wami. I z duchem Twoim. Udzielniczemu Świętej Mszy celebrowane, podczas jakiej modlimy się o następnych intencjach. Pierwsza intencja, modlimy się za pomierłego Władimira Gajdarowicz, prosячи dla jego oblasty życia wiecznego w Włodarstwie Niebiesnym. Druga intencja, modlimy się za pomierłego Michaila Wajsznarowicz u trzecią годовину od jego śmierci, prosячи доброго Бога милосердности об życiu wiecznym w Włodarstwie Niebiesnym dla pomierłego. Как угодно удельничать в святейшей ахвяры перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешу я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, святыми сакраментами Ты свет обновляешь, подтримливай праз их костел Твой небесными дарами, и у земным житті не покидай его без Твоей допомоги. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарит у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісая. Так каже Пан: «Вось я створаю новое небо и новую землю. Минулое больше не будет вспоминаться, и не придет на думку. А вы радуйтесь и тешьтесь вечно с того, что я створу, бо я зроблю Єрусалим радостью, а его народ веселостью, и буду радоваться Иерусалиму и тешиться своим народом. Больше не будет у им чутный голос плачу и голос крику. Больше не будет там немовляти, что живе только некалькі дён, ни старога, каб не досягнул полноты своих дён, бо той, хто помре ў 100 гадоў, будзе лічыцца юнаком, але грэшнік, які дасягне 100 гадоў, будзе пракляты, і пабудуюць дамы, і населяць іх, і пасадзяць вінаграднікі, і будуць спажываць іх плён. Гэта Слова Божие. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. И не дозволил ворогам моим потешаться с мяне. Пане, Ты вывел затхлани душу мою, Ты уратовал життя моє сярод тих, хто сиходить у могилу. Узвеличу Тебе, Пане,
Пане, бо Ты меня збавил. Спевайте, Пану, вы ягонные верные, памятайте про святость ягонную. Бог гнев Яго триває мгненне, а ласкавость Яго все життя. Увечері приходить плача раніця й радость. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня збавил. Почуй, Пане, и злитуйся надо мною, Пане, будь мне допомогай. Ты покарание мое замянил на танец. Пане Боже мой, буду хвалить Тебе вечно. Личу Тебе, Пане, бо Ты меня збавил. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Шукайте добра, не зла, каб жили вы, и Пан будет с вами. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єзус вийшов з Самарії і накіраваўся ў Галілею, бо сам Єзус сведчыў, што прарок не мае пашанай ва ўласнай бацькаўшчыне. Калі ж прыйшлі ў Галілею, то галілейцы прынялі яго, убачыўшы ўсё, што ён зрабіў у Єрусаліме на свята, бо і яны хадзілі на свята. Так Єзус зноў прыйшоў у Кану Галілейскую, дзе перамяніў ваду ў віно. У Кафарнауме быў адзін прыдворны, у якога хварэў сын. Пачуўшы, што Єзус прыйшоў з Юдэі ў Галілею, ён прыйшоў да яго і прасіў прыйсці і вылечыць ягонага сына, які паміраў. Єзус жа кажа яму: «Калі не ўбачыце знакаў і цудаў, не паверыце». Прыдворны кажа яму: «Пане, прыйдзі, пакуль не памерла дзіця маё». Єзус адказаў яму: «Ідзі, сын твой жывы». Чалавек гэты паверыў слову, якое сказаў яму Єзус, і пайшоў. Па дарозе сустрэлі яго слугі ягоныя і сказалі, што сын ягоны жывы. Тады распытваў іх, аб якой гадзіне яму палепшала. Яму сказалі: «Учора о 7 гадзіне гарачка пакінула яго». Тады бацька зразумеў, што гэта была тая самая гадзіна, калі Єзус сказаў яму: «Жывы сын твой». І паверыў ён сам і ўвесь дом ягоны. Гэта быў другі цуд, які учыніў Єзус, вярнуўшыся з Юдэі ў Галілею. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте, калі ласка. Умілаваны ў Христе, Пану, браты і сёстры, сёння мы з'яўляемся сведкамі, як Єзус прыходзя у Кану Галілейскую, месца, дзе аднойчы учыніў надзвычайны цуд, калі перамяніў ваду ў віно. Але сёння таксама Єзус учыніў і другі цуд, які таксама надзвычайны, але, напэўна, каштаўнейшы, на што варта звярнуць увагу. Бо ў першым выпадку гэта датычыла спраў матэрыяльных, рэчаў матэрыяльных. А тут
Езус уратаваў чалавека, уратаваў яму жыццё. Каралеўскі прыдворны, пачуўшы, што Езус прыйшоў у Кану Галілейскую, адпраўляецца з Кафарнаум да яго, каб прасіць аб ласцы. Яго сын хварэе. І, напэўна, хацеў бы, каб Езус прыйшоў да яго, каб усклаў рукі на свайго сына, штосьці сказаў. Але калі дваранін прося, Езус адказвае, што твой сын жывы. Якую, напэўна, меў веру у слова Езуса Хрыста. У сённяшнія часы, калі чалавечае слова страціла вартасць, калі цяжка паверыць, а кажуць, паверыць на слова, людзі патрабуюць нейкага знаку, пацвярджэння. Але дастойнік каралеўскі паверыў. І якую трэба мець веру у слова, слова Божае, што гэтая вера яго не падвяла. Як чуем, слугі выйшлі яму на спатканне і сказалі, учора о 7 гадзіне гарачка пакінула яго. Але таксама гэтым чынам Езус Христос хоча сказаць, што можна ўчыніць цуды не толькі знаходзячыся пры той асобе, якая патрабуе шчодрасці, але таксама і можна гэта ўчыніць і дыстанцыйна. Часамі мы апраўдваем сябе, што я фізычна не магу быць там, калі хтосьці мяне патрабуе. Але на самой справе можна ўчыніць чыны шчодрыя і на дыстанцыю. Гэта можна патэлефанаваць да той асобы, з якой, можа, даўно не бачыўся. Можна напісаць ліст. Можна звярнуцца да чалавека на розны спосаб, каб падкрэсліць, што ён мне неабыякавы. Адчыніць сэрца, міласэрнасць. Гэта шмат больш значыць, чым якаясьці дапамога матэрыяльная. Бо сколькі каля нас тых самотных людзей, колькі каля нас тых, хто патрабуе дапамогі. Але, як сказаў святы Аўгустын, хто мае міласэрнае сэрца, той мае што ахвяраваць. Аман. Пан Бог жадае адарыць усіх людзей сваім шчасцем, таму молімся да Яго. Молімся за святы касцёл, каб ён узрастаў у адзінстве любові і спакоі. Цябе просім. Молімся за народы, ахопленыя ўзброенымі канфліктамі, каб яны спынілі братазабойства. Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у граху, каб праз веру і пакаянне яны вярнуліся да Бога, які хоча ім прабачыць. Цябе просім. Молімся за ўдзельнікаў великапостных рэкалекцый, каб яны адрадзіліся духоўна. Цябе просім. Памолімся ў інтэнцыі святой імшы за Уладзіміра Гайдаровіча, за Міхаіла Вайшнаровіча ў 3-ю гадавіну смерці, каб, дзякуючы ахвяры Езуса Хрыста, яны маглі атрымаць радасць прабывання сярод збаўленых у небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Молімся за нас саміх, каб мы заўсёды прабачалі нашим крыўдзіцелям. Цябе просім. Выслухай нас. Боже Ojcze miłosierny, прыймі нашыя просьбы і дай нам ласку духоўнага аднаўлення праз Хрыста Пана нашага. О, кровь святая, о, кровь откупения, напой житёвый з неба нам посланы, ласки крыница, Отца на збавлення, Ты правильно лечишь раны. Ты у потаемным келиху схована, каб усіх чисто напоила силой, каб милосердием Божьим дарована, для земли была нам милой. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, нехай пленной буде для нас ахвяра, якую Тебе складаем, каб мы, очищені від старих греховних схильностей, были обновлены лаской життя вечного, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, З Духом Твоїм угору серце, зносим їх до Пана. а дякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа. Ты пажадаў, каб мы сваім устрыманнем утаймоўвалі нашую пыху і, адкрываючы наша сэрца на патрэбы бедных, дзяліліся з імі хлебам і такім чынам наследавалі Тваю дабрыню і ласкавасць. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе у адзін голас, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры.
Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про касцёл Твой рассеяны по ўсім свеце. Удасканали яго ў любові разам з папам нашим Львом, біскупам нашим Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на воскрешэнне, пра Уладзіміра, Міхаіла і пра ўсіх, хто ў Твою ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, со святым Юзефам і абраннікам, со святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое Твое владарство. владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, Яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Єзу, до мене прийди, серця лаской обуди, сябра
людских, поєднай з собой усіх. Серце прагне так тебе, бо в самоті тяжко мне, кличу з болем, Єзу мой, ти завсюди будь со мною. Свет розкошами зове, тільки у серці тяжко мне, прагну милости Твоей, что дає усім супокой. Я слуга негодний Твой, Ти схилився надо мной, тільки слово мне скажи, порятунок для души. Дик прийди, чекаю я, уратуй своє дитя, не погардь моєю душой, хай же буде уже Твоей. Не погардь моєю душой, хай же буде уже Твоей. Молимся. Просим Тебе, Пане, как прийняти сакрамент оживив і одновив нас, і освятивши довів нас до життя вічного, праз Христа Пана нашого. Амен. Дякую всім за супольну молитву. Прийміть з вірою Божие благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ты за нас терпел от ран, Єзу Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел от ран, Єзу Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел от ран, Єзу Христе, змилуйся над нами. Мати Божия болесная, заступися за нас. Ангел Панський звістував Панні Марії, і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панськая, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Вітай,
Пресвятая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный отпочинок дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и заўсёды, и навеки вечные. Амен. Святый Арханёле Михале, беражы нас у змаганні, будь нам обороною супраць спакусаў і пастак злога духа. Покорно просим, нехай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.